Mthokozi Sishabangu wa mengwaga e 27 ebile motšwasehlabelo wa polao o thuntšhitšwe le go bolawa ke maloko a sesole sa Afrika Borwa ka letšatši la Keresemose. Balapa la gabo ba nyaka toka e phethagatšwa. We do not understand what exactly had happened. Why the people whom are expecting to protect us, they are the one who are killing us. It is very, very painful. As us as a family, we are in a very, very deep pain. This young man have his own kids. He was one of the breadwinners at his home. We want justice. Go bega gore maloko a wa sesole sa Afrika Borwa a thomile ka go thuntšha bareki ka lefelong le la go rekiša bjala mo go thuntšitšwego batho ba bane ge le Shabangu o ile a hlokofalla tleliniking ya selegae morago go hwetša dikgobalo. Batho ba bararo ba gobetše mola ba bangwe ba bane ba le bookelong go bala le morwa wa Owen Hlophe yeo a thuntšitšwego maoto a gagwe ka bobedi. Minister ya defense funeka angiphendule wona. O re o nyaka dikarabo go tona ya sesole ka ge morwa wa gagwe a thuntšitšwe le go tlogelwa a golofetše. Maphodisa a nyakišiša molato woo. Police in Mpumalanga are investigating a case of murder and 3 counts of attempted murder following the killing of a 27-year-old man and the wounding of 3 others during early hours of the morning on Boxing Day. An investigation into this incident is currently underway under the direct supervision of the Acting District Commissioner Brigadier Lizzie Mtungwa. Ba lapa la ga Shabangu ba ipiletša go mmušo go ba thuša go boloka morwa wa bona.